Na kajingyo jing pentip makadon kajingi Tyngkhuh kali Sumer Riboy district ak nopai singi khatsau trai ulbera ja punrio ki bor plate klalet chikate chaka but lap bagwai Scooty ke badani registration number ML05 AC2751 kai Tyngkhuh bag Trok ke badani registration number JL02BS 0445 katai ke Scooty kadai ke bala perangkam de Shipara katau celestial hanse arpnyosnem ubanya berkepara jungu ke retina hanse arflaisnem ke Shong nadien halor katai ke arshka u celestial laong bula mersau mulu mala kat bag retina pat kelaman saujur pala penkit iki bro arngon de ke ambulance 108 cha omsling CHC hendrain lapoi hang tai banyo jung sumar lapen manapat de ke doktor bag retina kala khlatno shoban poi hakjing toket ki pulit laong bag Scooty bag Trok kiwan nak joka phang surok ban le Shillong po hendrain lapoi hamar ke chaka bashna ek surok western bypass la ja ki chingi Tyngkhuh yak bagi pulit kidang wat bnia ek daw chujok ki bor pulit le lamru inong nya ke Trok cha omsling CHC ban le ek medical test Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya